ukhuluma kakhulu usenza akekho ungazi ukuthi unomdlalo obuhle kakhulu noba ungameli uSiril Ramaphosa lokhu ukuthi kusukume wonke ama political organizations nenhlangano ezikhona emphakathini zivula icala ivulela usenzo zilwe nosenzo zenzele into eziyenzayo azilwi nosenzo usenzo uyitshe elihleli eminyango umuntu abamzondayo ongaphakathi endlini okuSiril Ramaphosa bazoshaya uRamaphosa ngoba ukube kwabe komunye umuntu lapha kulesihlalo sikasenzo vele uRamaphosa kabusejele ngoba into yasephalaphala ayazichazwe hlobo futhi indlela eyaphunyuka ngayo lento ethiwa imilitary 11A ebhanoyini 11A nje ebhanoyini you can't survive that nonsense. There's no way that you can survive that nonsense 11A ebhanoyini. So ngempela ke le nto leyo ukuthi uRamaphosa wasavava le yanto so naye ke kwi security cluster ukuvimba ukuthi lelizwe lingagcini lidlwenguleka noma libe nomlando wokuboshwa kwamongameli esesihlalweni wagcina esebenzisa abantu abathembayo abasehlizweni yakhe